Ya beto me. Na me mama wa Abidjan. Ono mama wa Abidjan. Mama kasa den na obe mama bre sister. Me mama wa Abidjan. Nti de. I don't know so wuti motoam. Me mama wa Abidjan nti de bia me ka cha ni se o me yemra fie. Momla Ghana. Yemra Ghana. Osi ababa. Adam me pa asu bia na wa ya basa. Nti ya kodwo ma ya hyedwa. Moton dai. Ye ton kokko. E wa Abidjan. Mpocho an. Abidjan fie. Mpocho e market. Nti ye ton na ma de. It wa out to comprendre français. Français la moi. Ayo to aso e wi I don't feel why be kakakara. Ena me ka jeni se madam ya hyedwa no. Nti me ka to ade fufuru aba. Nti hona na madam ba se e adwoa. Aden de won kofi. Ase afi we de ya boko. Na si mbisa se mami unim mami o se an minim no kwala ablum pa. Ano ana me ne sha ase. Na misiu me ko to ade nti wo mun komode ndi me ntimi bi. Nti me ba ya no. Na mami se me parking no ma na yen kofi. Nti me kofi en me koye no na ade sana mami mba. Nti ade chi ya no. Na mami ba na obedana smeli. Me ko kapapra market wona maba. Na mi si o kapapra nti de bia mi ana aya me plan na oba ni sene na nkwana o kapla wono. Ase me kapla. Na mi si o kwa na mi si ndwale nkwala no. Na mi fo mu nkwa school. Na de na o mele. Wo wani yade. Mpocho mani ba kwa ya. Na sa wo pipepe wani echi yade. O be chi e dogo. Si asem so pe. Nti mi dwale nkwala ni wie no. Abon nan. Na mami mbae na me yi sika ni bi na me nkura ni ko school pia me bae so still no ma fie nti me kro market mu wo ko hwe se wa hyedwa ne prokwa me koye no empra hoye obi aso hyedwa e wo ho nti wona na mami no back obaka cha me sameli unwame o ma fie ya me si dabi o maaye me si dabi na wa me yin fa na wa me ko na me si me de me nimu o nti Abidjan ho be ya won oho ye hu kakra na mi si what say o mu akunu ana o si dabi wo de echiri ebeti nti ade achiye aboba ye nan na efi ma ye basa mitumi ya hwe nti ai san kola no pom no ko school mi no mo anko me ma me ne ba si mele asem mba ka achoro ya kokudro na so mu na mi si na di asem wo hu so mo okume ma me ana si dabi wo mu nkunu na di na asi na aya baba wonu a osisu wonu ne ekwa akonso akafanioma nti oduru bebi no kan ni ya accident is ohwa na wa nkase bi mu owuye nti mani ti ye no na mbo hospital nti mame no aso baba abafami nti kasa ni ndie mu bisese mi fihinfa osi mi fifo mi so ye so betwa nsuo ansa ne yakobebi ma mame no oji kotokuo miensa na eso obi na ebo maame na mane se wo maame no wawu o Ghana e wo fumesa aso mu akofanya kodwa eno nya accident ye friend say aso friend na adwoa say adwoa na yam de friend ne di na yam de friend de ye sela ani so si sela no nti sela madam sela na yam me friend ye se ofiri fumesa pochoan enti efiri ono maame so ahu ni biem pochoan wo ni biem besi ni biem ma besi sambre enti chese woni mu wachi pocho da bi ti e ban sa no Ghana for no mo ho no mo gigiska no mo ma Ghana ho me so e na asem we de ene e chen me doboro ban o mo tumi kekan ya se ya no kora ebisa anya no kora mi kuro ma chem da cortes so mo hwe me ebi asi ho papa no twaloto eno no so saa se no wawu baabi o mehu ya oje sa ne ma no ofio e wo ho sesi na ne na mo bawu mu sana mo ho ya mo desa mo tumi ko ware baabi no me ma me de wa ye mere no de on timi ko ware baabi awofo ono mo so no wu no ababrewa because I know it ele what's a wo kan tie ya mpa ana wo boa pocho ampa na ba efumesa ho wakoho pocho me nko ho ye madam ni ekro na eso na ni me nkwala ani so bebi aduane e bedi kura no ode nti e da abonti ma no bo asemi de obo madam obo ntumi na da wo maame wo na wo si o se wo maame ye so ye saman fine wayera wo free fumesa wo de sala ti wo free Abidjan aba wo ba ya kro no wankom madam me ye nyankola ti
sa ho kire bi wo so madam and na wo bepem mo a eno ntiri ye wa ha yaje contract madam se nipa bi ete semo ne ye beboa mo eti kan wasem ni yi na de wo kan bi ni so ade aho kire o misisa me na me ma na e da abonten no na nka ma me hwe me ma me no mu fie so me efume so ahoso me ntumi ka se aha sei na aha se me kwa kan echinchini ebo me ye be di kran e din ma me ne nkwa what ni afra bi ja abedru kumase sufuma so na ho na e din ma abija no bi m na omobo ami na mo dis kan ma na asa mpochemba na skana se bo ka shokolo we so nti apo no an na omo no papa we on papa efirim won se mu do so mele wase mu de wo boa madam ana because me nti ase wo ma me yes wo yes saman fine wa yera de unima ne se o ka se ofirifume so o de sala ya jiji scam ka wo bedu ye na ho kam to ma me na uni ni picture mpocho debi wono ma me traffic nkura bre mo ntwa picture mpocho debi me so mame oboa ye nyankola abije mo frɛ o hina pia mame mo frɛ police mame omo man ayi obeka no kre me mpe ye mame hwe we are here for serious business ante ye wahano ye waha for serious business we are not joking hwe manim eni penti eni power ye waha on say make us enra yekoye abayewa bi as a program for this kefra brochire say ye mfa ma no ye boa nipa enti wo hoi oh ma wo me ko awu agya me nkra ni sha ti me hia moa ye kasa sisi e moa bebu so na se wo be ye ya zan se wo ma me awu ene ye so ye saman wo no ma me atrefi nkola bem wo no ma me picture madam yes I say me ni ne picture ankasa some wo picture no a anka me de baba me nuama mpo me ba no kwan ya fa nuama bia amma ha se me se wo boa it is a on kan okra wo ba kan se ya no asode akọ ya nya nkwada wo ma me a wo ne wagan fie sen pocha mo 35 wo no ma me atena 35 years Abidjan wo ma me ntwa photo ba akokra maame wo ma me ntwa photo abije mo fra hina pia ma me fra police ma me no mo tia na wo be kan okra ye ni agro wa o madam no kwana na me ka kira won me ntumi ntwa wo ntro wonu ma me picture me pocha da bi me ntumi ntwa wo ntro madam madam wo de my di from pacho mo ma me interest ni ntie na mane na wono ye beba ne so ansana abrampa enfia no we de no am de kwaye du nkransa no egubu ka munyi baba no mam ye me di agro a me twa chi sisi a munne nam na mode ayi Azaa ne ntrekese na mode ne nam na mode ga ni paso oba fefe na ho te se radiatum yo anopay mane mike no me pacho ya no wa ma one so kakra ma me why yo awie ya ba free he oba fefe yes yo di for me pacho be babra na tupunu sofu be ana so bo baby a picture no obi obe paba oba na dia na aye no e pocho eyina mienu na yeah eyina wo ya ha no hweho no pocho ebi ni no oni bi pocho ai nti odidi ana ofa no hunu na wo de akọ hospital pocho wo ni nyina ebi ni ho pocho ai wo se ne papa na dia na ye no okoto nsiu oko ye adwuma oye adwuma wo no yi namana pocho ai e wo Cote d'Ivoire pocho ai oh onu so ye die ni na si ya Ghana ni no free Ghana krobeso anu me ten na anche na sa asamisi na nyona na ne wo ye me ne wo ye na misa no so anda no so ntro wa na afa anti me de wasem yi de no kra bi ni o woni be ma tena na ma wo no so be ma no so woni mi ni krom ano so fi na ho no anti aya ni krom o so free Ghana na Ghana ni krobeso no free Ghana no wan kasa ahase no fi na ahase no fi ano asa ase ya Ghana ni nti anu be cha me maame no maame so gi ni tumu na fe so ne tena ya anche ne ne zei wo maame no yira mfie zei ni maame fa so wanye ni e no yira ya muhu ne da na kunsu wu da ben mpo cha me kunsu 2 years
tuku ni wuya ansa na maame bɛyera na wo bɛyɛ oda so anya sɛ bocha me bana ye di Christmas we are 3 years akola we ye 3 years bocha hai eh ya de na amna eketwa no bocha hai omo na omo ye ntafo no ntafo no wa bonti ho ntafo no wo sɛn ntafo no wa 7 years ti omo ma chiri bani bocha woni be ma ba ko na bocha 7 years na so ne na ntena nche nsam no madam eno anu no esa samene madam 7 watimi awa ma obanya 7 years be ma no watimi awa ma obanya 7 years usu hu na na ne be chia wo maame na maame ji ni tum wo maame wi wanya sen maame nim tam odi wu ye madam wo maame yira ye no wanya sen 1 year ena ukunsu wi wanya sen 2 years ena wo baketwa we nso sen baketwa no mfa se di Christmas ena okọ 3 years enti wo we na ansa na ukun be wu bocha ena be ma na ntimi ankyerɛ se Ghana me ye mfantini ana me ya santini ana na busuafo no omompena awale no ite na busuafo no we na obinmu wa Abidjan ho na omompena awale no so nti na me ne maame ana yetina sami nunua ba akokra me ko Abidjan kuro be so na mo mpocho ye wa nagazine mu amu ni mu Abidjan ya mu mfren kan kire se kuro bi di nagazine mu mpocho na we nu oyale na oyale ni nti na busuafo ne nta na wo se wo nte Abidjan kasa me na nya awusi wo twifuo nu obi a wakotra ko divu 35 years sofo abi assistant nsema wo me no ya adwene e so enya nkwada de kwase mo abembum e so wotie Abidjan kasa 35 years on te Abidjan kasa no me kwae no enya Abidjan kasa no me ko de be ma me kasa na resuma fanti na ye o mo twi na o mo ka na hofo nya so twi na o mo ka me ko tell Libya se meti Libia kasa te wo so wotie wono no kaye mpo na bia wo se meti Ghana border so wo se otie Abidjan pi sa no ka wo tie Abidjan inside Abidjan pi to so wotie kasa wanti kasa na ba akokora se me de ne mfante ne de ne me kasa e masa mame wo de mumie phone ye mie line na yentie de etie phone be ka na me de ha ne de bia me ka wo be gene ho a wo be ko ne bo to pacha 0554931931 na asem ya ye bayi kan ananse story ya wo to kire ye nyina ye hu ni promise bre hello di baby o kasa SOMPA ni mamo atras ni edma mo yo ye ntie o akole ya se mo working inki debia some mind e ga na nko na wu a yi kan ko telebi mo kwa bi ya na mo kibi sana she mo fi abeti ba mo so mo kibi Ghana no mo pa o fi Ghana but you do ya no dike drink you people na so you say ko be Ghana for ni eduma na o share we ntimi anka we ti mo man ko tro eduma we dia se e be so dia so people sha SOMPA yesterday ahani ko sha dia e kan wadia nya 20 years no between the case gas na ko ni medama nagazim nagazim lagazim Abidjan osi bibisa obi afreso watena Abidjan onim kuro bi friend lagazim Mary D4 me pacho mo fa Mary mpie na mo de mo ne nkasa yie e wo kokoam na ye hwese se bia na mo abi wo ha ye mo anana hello pacho din baby akasa free me pacho ye friend Gage nkasa fi takrade bo ye ntie we me pacho ma se ni nyina ne se e aba no e ye ntio no odi ayo but ne kasa mu ne kire se ono ne ma ne de ne kwa Abidjan wo no pacho mu misa na ye se hipo na ne ma ne di kan ne ko tonight ansana ordinary kwa Abidjan ho Mary what ejino na di asama ka no dizo oya 419 waka dre no person obeye mo ti munne nka ni ye medam ase ye di nyame honhum ye adwuma maame wo kasa ye instance kura no ene ye kasa nyesa obetena ha na sei enu ti na me se aho kire o 30 million metimi asane ye 10 million amount sa wo ho akire madam ye adwuma wura doctor onye ye hwe
watch 30 million the bojanka make me a piano amount 10 million say fako pe baby na enkwala ne nkoda no kora na ye pe eti for mu de mo ne nin komo okukun kakra ya gina the apm ni say wan kasa wo school fees ono so onim ni mama picture wo enti wade oh if you be serious business only mama picture say school fees wa ko fa sama ya be and yeah from Abijay magazine mu wa na wo se wote bobro no mienu bi di ka ho cause 35 years the other ya we be hu bro no foforo bro no baby madam we dey me sorry kaka we are sorry say just a oboa I want you to hold 2 years be what now 2 years be international say o ma me bi enwi ma me dey wo film tu ma me still a ugina wo say o ma me ma me dey wo film da na now say no kure na any say no kure wa mu na wo so ye be kan ndi asane okay yekobusa no na che 35 years ndi ne kosem want na 35 years enkro nyina wo ne Ghana ha wa mu ma Abijay yes it no so wo kan kro kire wo na wutimi utumi no mo me fa yi me ba me kan ni sa ba ne mle na abrampa lamina e fast ko ya ba wo utumi bo ano ya ba me hno asane mo bi wa di abo ano just so bi esem what kind of behavior no yeah kola na etia the b abrampa mo nya ba de won bag mu mle okoyi abajej mame wo pon sama na opo achi me hwo mo ya kronfo wo nyina mo ka na mo se o ma no janko computer so adwadi mra Abijay ya ba no am ka mu bre okoyi abajej odawroma 21st clinic abadwumadie ne so na ababa wei wabedi ntro na ne toate oyaza ebredu say yen I host 2 programs no obi ba man hwe ne emotions no obekasa ye wo platform nti yetie mu a adofo ne de niema beba ne agiamom dodo na o ma akronfo mo yese wo kwante na ho but wo kwa ne ya mo wankasa enu so wo ba ye no wadi kan ya brampadi nkomo se wo kwante na ho me diagnose no so nko ho afedi ebusa waseme ko nso mankasa onka no kore obi so kura so hu TV so say ampo but ene enso ha ya mo fanto so na Ghana fo hu no maami oti hoi wo yaza emano maami wo pesai wo pon sama na wachi ewura wo pe on sama na wachi me mehwe wo kromfo wo po on sama na wachi ana wa emre oba no oyale na me de achew ka mehwe ma kromfo dodo ena mo nam Ghana radio station to radio station TV stations to TV stations na mo blackmailing krofo o kaka na obi abeka ai ena o man ni wa ede ena ho kire wo kire wa hia police ni atwara so kire wo hia soja ni atwara so toro wo hia so fafa ne ko to kire ne ko criminal fo ade asubai no Sara diesi e maybe sipiem so wate e mo tiri ko biwa no na wo kasa mati madam mati Mrs. say we say boys in mama be sibiem Kemi, you really have a sort to why? Ya be scammer. Na shey. Na once uncle ye be. So what ya say na me no kan. Ko Kemi, woman in trance ye pon a ya piskeja no kwan. Erade nkan ho. No nsa akoda na yade. Awa Azaa do to flat. O to fia. Ya watch it. Awa mu se edwom dada nya ade. I say ish.